наврӯзи байналмилалӣ ро сокинони деҳаи ба номи Саидалӣ Табаров дуи ҷамоати деҳоти Қаратоғ низ бо шаҳомати хоси наврӯзӣ таҷлил намуданд. барои мардуми деҳкада аз субҳи барвақт таом дода шуд, ҳамчунин чорабиниҳои гуногуни варзишӣ низ доир гардид. қисмати фарҳангии чорабинӣ ҳам хеле диданӣ гузашт. من بسیار خرسندم، بسیار یک بزم خوشرو، سری، پوری، همه خرسند بود. از همین فرصت استفاده برده همه شمایان را با فرارسی این فصل سال، با فرارسی بهار نازنین، با فرارسی نوروز اولامفروز صمیمانه مبارکباد میگویم و همه شما سلامتی، خانه آباد، عمر دراز و رزق فراز تمنا دارم. بگذار تا نوروز آینده همه ما صحت سلامت رسیم و خاندان هر کدام شما فیض و برکت زیاد خداوند عطا کند. яке аз суннатҳои бисёр неку шоистаи наврӯз он аст ки одамон ба истиқболи ин ҷашни фархунда на танҳо макони зисту ашёи рӯзгор ва сару либоси хешро нави отозаву озода мегардонанд, балки қалбу ботини худро аз кинаву адоват ва хушунату бадбинӣ пок месозанд. ҳамдигарро бо чеҳраи кушоду оғӯши пурмеҳр истиқбол мегиранд. мо дар рӯзҳои ҷашни наврӯз тантанаи воқеии шиёри абадзиндаи ниёгони хиратмандамон, гуфтори нек, пиндори нек, рафтори некро мушоҳида мекунем. Bahori lala zar shud, duhtari lalaчин manam, barzada ostin man guli lala mechina, lala ba xola mechina, peshak xola merava, ba guli lala mera, khanda kunad lalai man, shodi kunad xolai man. Navro'и shudu lalai khushrang baromad, بلبل و تماشا و دف و چنگ برآمد، مرغان هوا جمله بکردند و پرواز، مرغی دل من از قفس تنگ برآمد. نوروز شد و شادم از درد و غم آزادم، یک سوی بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیم و فارم و بی گل آمد، لباسی صبر و صحرا و برکت. با омади наврӯз ки айёми умеду орзуҳои наҷиб мебошад, табиат баъди фасли сармо аз нав зинда мешавад. кишоварз ба замин донаи умед мекорад. хуршеди пурҳарорати наврӯзӣ ба хонадон ва қалби ҳар яки мо нуру зиё мебахшад ва дар қалбҳои мо эҳсоси самимии накӯкорӣ ва созандагиро бедор мекунад. табрику муборакбод намуда ба ҳама хонадони шумо ободӣ, ба ҳаматон умри дароз, ризқи фароз. бигузор ҳамеша чун ҳамин рӯз шоду хуррам бошед, дар хонаатон ободӣ бошад. таҷлили наврӯзи имсола ки бо риояи тамоми суннату арзишҳои неки ниёгонамон доир карда шуд, баҳри сокинони деҳаи Саидалӣ Табаров дуи ҷамоати деҳоти Қаратоғ низ ба сох хотирмон гузашт.